dugo i teško. Ne, znate što, malo je, postoji neka fama od našeg posla, koje istraživanje sudom, da je baš to, to fama. I prvo trebate naučiti tekst. Da bi naučili tekst napamet, godina tek da jako mozak. Taj dio posla. Az a rendező az alpósal lenne. Onda morate raditi. Igen, a rendező az alpósal. Igen. Kao da je ta osoba postavila, što ja vama sad kažem. To su neke osnove našeg posla. To je stvari nismo odnosno našeg posla i snimanja. I sad, možete ti samo snimanje, onda ako vam Bog da još to malo crno soli, povrh svega i ako uspijete napraviti, onda je isto ste napravili ovaj posao. Pa čujete, mi smo na drugoj našoj noći radili zajedno, radili smo sjajno i zato smo radili. Mi smo kažirali već na drugoj našoj noći napravili. I onda čujete, na snimanju, naravno, dogodi vam se zakasno, treba se nešto dogoditi, pa se hoćete imati sunce, imate flešu. Dogodi vam se da treba snijeg, uključe je bilo sunce, dobro se snijeg, morate sad dati specijalne efekte na napravi snijeg, i sve popravno, mislim problemi su. Ako imate dan snimanja bez problema, to je neko čudo. Tako da, to je naprosto ugodnost. Da nikad nisam odličio mislim. Pogotovo rekao ovo Dari, kombinacija, Dari, ja smo isto posao. Nema. To su neka prijateljstva kako se ne vidite ne znam godinu dana i vidite sljedeći put. Nastavlja se koji je stav, nema nikakve. Prvi puta sam na Pulskom festivalu. Ja nisam tu bio nekakav način, što mi je jako žao, što sam bio snimao sam neki vremena, sjećam se znam da smo poslali video sa prvi put definitivno ja nisam nikad vidio ljepšu scenu. English? I can try English. German last year? No, German. I did a couple of times and it didn't work well. Okay, then we do it in English. Please. Sure. Jetzt neben einem Kroatien, den Programmist. Yes, that's pretty good. Because my Deutsch is not so good, but your English is much better. So, what is the most emotional scene that you can say, oh, this scene, everything went surrounding my stomach? I don't think you can single out one scene. I mean, it's the whole life of the person. There's many emotional. I mean, I never been wounded in my life. This guy was wounded twice. So I really can't even imagine how it felt. But you know, many emotional things. In the beginning, you know, when he was a child, when his mother dies, literally covering him, protecting him from the explosion. I mean, there's many moments, and I really would like to see that. How is the relation? Great. Jasmine is awesome. She played General Lumina's first wife in South America, and Armando Santos was playing her grandpa, and we had a great time. That was kind of like, it was a lighter part of the shoot because that was before the war, and it was during the time that Ante was not serving actively in the military, so it was kind of like, I would say, a lighter part of his life. You know? So we had a great time. Jasmine was awesome, and she was amazingly well prepared, and it was a pleasure. It's useless to say, but please say, why should we go on this special class? Well, look, I mean, in all honesty, this is a theme from
this geographical area for Germans, I don't know if you guys are interested in our history or not, but it is a close history. So whoever is a history buff would like to know a little bit more about, and see the movie. But the movie was made originally, mainly for us, but we're always welcoming whoever wants to see it. So we're more than happy to, and I think it's good. Thank you very much. Sure, thank you. Just another selfie. No. Was the art. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Ovo kada je. Malo podignete kameru. Evo, Dona Višić ovdje sa nama u Puri, bravo, Ništa više, ništa manje, zato se film je radi. Evo, što ovo je zemlja za jeste, vaš subi lokacija, radio od svega pa kako se vaše iskustvo sa tog snimanja, kako ste to delali kada ste tamo? Znači, ovo je bilo snimanje filma koji obuhvaća cijeli jedan život samog djetinjstva, koji radi o tome da je moj sin Igo u tom jednom segmentu posebno drugi kolege koji igraju snimanje. Zapravo obuhvaćamo ovaj cijeli život. Na snimanju je bilo elemenata iz nekih stranaca koji sam ja osobno igrao prije cijeli segment Južne Amerike, gdje je Ante imao svoje priložene kuće i onda dolazak u Hrvatskoj nakon sporte. Ovo je bio projekt od 4 mjeseca samo za mene, oni su imali Hrvatske 6 mjeseci, a serija će biti 8 epizoda. Ima jako bilo još puno materijala koji niste imali. Ono što zanima naše gledalce je vaša međunarodna karijera. Da kažemo nešto o njoj, kako idu serije, filmovi, šta je ono najzanimljivije, jer sad trenutno radi i malo o urgentnom centru koji naravno najviše gledamo. Pa, urgentnica, hitna služba, pretpostavljam, da. Ne, mislim da je urgence, kažu Francezi. To je definitivno bio najveći korak u mojej karijeri, moram priznati, mislim, 8 godina te serije i stekao sam neka nezaboravna iskustva, 200 epizoda na američkoj televiziji, sjajne prijatelji. Zbog te serije sam se zapravo preselio u Hollywood, jer prije toga sam radio u isto vrijeme u Hrvatskoj. Sve ove prve filmove prije hitne službe su bili projekt u Americi, projekt u Hrvatskoj. Hamlet na ljetnim igrama išao 8 godina, išao je još, znači nakon prve sezone hitne službe, ja sam išao do Hamleta na Olimpijskoj Hrvatskoj kazalištu. Tada sam ostao tu cijelo to vrijeme kad je hitna služba došla, oni su bili prvi koji su ponudili ugovor na 3 godine, što je u Americi do doba bilo jako neobično za neke strance, 3 godine. I to je bila ono što kaže ponuda koju nisam mogao odbiti. Tako da smo se preselili tamo. Sad je situacija takva, nema više takvih serija jer je industrija kompletno promijenjena. Network TV koji je radio je totalno drugačiji. Sad se više radi kabelska televizija, 10 epizoda, format. I bio sam na jednoj odličnoj seriji koja mi se jako dopala 2,5 sezone, smo samo izbili kako se izgurati Timeless, ne znam koji su ga preveli kao bezvremeni. Jako mi se prvi put nakon hitne službe da mi se serija dopala strašno jako. I tamo smo, igrao sam jedan jako zanimljiv karakter i ja inače volim naučnu fantastiku. Sve se poklopilo na toj seriji, ali industrija je takva danas da je jako teško da serija se održi, na primjer, kao neka služba 8 godina. Sad u zadnje vrijeme
gostovao sam na nekim serijama, ima puno lijepih stvari o kojima ne smijem pričati. Ima jedna stvar koja dolazi koja se zove naše poslovne, ljudima će se jako dopast, za BBC, sam nešto radio i ima lik iz naše povijesti zajednički, tako da A koji? ajde, ne mogu vam reći. Sad sam rekao puno lijepih stvari, ja se ne smijem pričati. Znači uskoro, vidjet ću. Dobro, i kako ste mi još, bili ste, kako ste čuli, u konkurenciji za tajna nagida novo sada bivate nešto? Znate što, glumački posao, pogotovo van u svijetu, a sad i godina sve više i više, audicije. Idete na audicije, kad dođete određeni nivo audicije, idete na screen test, znači između vas i još nekoliko kolega i tako dalje. I ako ne prođete to, Bože moj, za sigurno dobije neko drugi. Isto kao što ste vi dobili, bilo neki ljudi koji su konkurirali za hitnu službu, za tog istog doktora i tako dalje, nisu dobili. Prema tome, idemo dalje. Znate, to je sve što mogu reći. Nije dobro ništa. On je dobio, ja nisam i tako dalje. Loša karma što kaže. No dobro, ne mora tako. Najljepše je kad meni osobno najteži bio postaje to memoriranje, zato što postoje različiti nivoji memoriranja. Postoji nivo kad naučite tekst, kad ga dobijete na brzinu i morate to napraviti na silu. Postoji nivo kad imate vremena, kad se pripremite fenomenalno da taj tekst postane dio vas kao na nekoj dobroj kazališnoj predstavi, da možete taj tekst reći bez ikakvog razmišljanja. I ako je dobra scena, ako je emotivna scena, ako u tom trenutku iskreno zaživite taj karakter i osjetite da vi više to niste i malo veći, to su neka ovako, neki nivoji koji su nedostižni na nekom svakodnevnom nivou, ali ako dođete do toga, onda je to nešto najljepše glumačko postavljeno. I još samo jedno pitanje vezano za večerašnji film. Da li ovaj film za vas odgovor na dokaz? Kako biste ga definisali? Ne, mislim da film nema potrebu definirati, ja ga nemam potrebu definirati, definirat će ga publika koja će ga gledati, to je najbolje. Ako ste gledali film jutros, vidjeli ste završnu scenu filma, vidjeli ste što je general rekao na trgu Bana Jelačića, ja mislim da je ta poruka koju on kaže na kraju filma i koju smo mi iskoristili za kraj filma, sve što smo mi htio filmu prijeći. Mislim da je to dobar kraj i mislim da publika neka ocijeni svoje. Evo, vi ste tu pa rećete što mislite o filmu, kolege će reći što misle o filmu. I samo za kraj, da li imate životni moto? Nema, različite. Trudim se da postanem bolja osoba iz dana u dana, a sad jedne dane mi uspjeva, jedne dane ne. Hvala vam, dobro. Da. Hvala lijepo. Hvala vam, dobro. Samo da postavim čovjek. Može. Da. A gdje ide? Jeste završili samo jedno Tanja Nježić, Blic, Beograd, putovanje? Možete, molim vas, samo imamo redoslijed, samo nemojte se Dobro, ljutiti. ide samo fotke. Ajde Evo sad. fotke. Jeste? Čekaj, ću ja s vama. Ajde jedno malo. Pošto smo mi zajedno nekada već trebali. Ovo je to pravili kao.